ngahamba ngayo enyangeni ngahamba ngayothwala ngendlela ukuthi ngahamba ngogcaba, ngicabela umcebo. Ngangifuna ukuceba, ngifuna ukunotha. Manje lo bhuti lo, njengoba nganotha-ke ngase ngiba ney'nto zami. Kunobhuti le engamthatha engenalutho ngamgeza, ngamfaka endlini yami cause ngambuka ngamthanda. So lo bhuti lo ngamfaka ey'malini zami, yabo nje ngavula nginamabhizinisi mina ngosisi nje oy'mele onamabhizinisi onemali. Kuleyo ndawo ngicela ifoni yakho. cela ifoni bafo. Ngicela ifoni. Ifoni nizoyithola vele nayi le ngiyiphethe ifoni vele. Hayibo, hayi angifuni le foni mina ngiyazi le foni. Manake. Yini lena? Nayi inkinga eveleni. Yini le? Uyabona ebhuti wami eveleni. Ifoni yami, ifoni ethenga yimina ngemali yami. Nayi inkinga ke. Ngenxa yokuthi unemali eningi. Sekufanele mina ke ngizwe ngayo ngidonsa ikhala. Lalela mama. Yabo yimini indoda, imini inhloko. Kumele wazi lokho. Njengoba ngilawula ngani bafo yini ayenza ukuze uyabona manje uthi indoda. Yabo ngithi yabo njengamanje ufuna le phone layithengile. Vele uyithengile aspeak. Kodwa ke So ngamsiza lo bhuti ngamgeza ngamfaka endlini. So sathandana nalo bhuti lo. Manje lo bhuti lo indlela enza ngakhona uyangixhaphaza. Udla imali yami kuphela kanti ngangifuna ukuthi sibambisane mina naye ukuze kuqhubeke impilo yabo cause ngamthatha ehluphekile. So manje lo bhuti lo mama ngoba ukhala kanje khona uyakunelisa lo muntu. Njengoba angithi ngiyakutshana ukuthi mama uyakunelisa uyakunelisa vele ngitshela ukuthi kade driver uyazi unaso isikhathi akanaso indaba unganaso isikhathi ukuthi inkinga yazini uyangixhaphaza-ke manje udla imali uhamba ngey'moto zami wenza izinto nje engibona ukuthi iphumile endleleni sengiyayisola ngalokho. So ngicela nje ukuthi ungisize ungikhulumele naye inamba yakhe ikhona ngizonginika. Ngicela ngibingelele mbukelo weVumani Film. Lokhu mavumana le kwamhlabela ingane awusona madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhulu umuntu uyegcini kodwa akasikho lapho silama my sister. Uyaphila seswami? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila mfowethu. Sasasihle sikhwama sakho. Ngiyabonga. Ngiyasho ukuthi okay ingaze ngikhuluma indaba eziningi. Seswami ungake nje ulandise ubukele iAfrica yonke nophesheya kwezilwandle noma uphesheya kwani. As long ebukele video siyamthanda la ikhona. Ungakusho nje siswami ukuthi yini ekubeka la ngalesikhathi yini lekukhathazayo. Mina ngibonile ezosibhalele ngayibuka nami i-text yakho. Ungakulandisa umbukeli ukuthi yini kahle kahle ekukhathazayo. Into engilethe lana ukuthi kunoguy engizwana naye. Ngimthathe engelutho engenalutho futhi. Ngamenza umuntu. Ngamfaka emsebenzini, uye right yasebenza, unayo yonke into uhamba nangemoto yami. Eyethengwe yimina. Hayi wena. Kodwa manje izinto asezenza manje usengijikele. Uyena nje ungiphula umoya kakhulu. Ngalezi zinto zakhe azenzayo cause nasendlini angisamtholi. Aqamba amangathi uhambile usendaweni ethile unabangani kanti akekho lapho. Manje ngifuna nje ukuthi ngizwe ukuthi usuke kephi kahle kahle. Uyezwa ngichazela. Ngabe mhlawumbe usisi wenzani empilweni usebenza phi? Ngiyasebenza nginebhizinisi lokwenza inzipho, ngenza ama-weave, ngenza into eziningi ngidayisa isikhwama ngasenza mina nje ubusibona nje. Yes. So nje ngisomabhizinisi ngiyimele. So yena ke usethatha advantage manje because mina ngihlezi ngibhizi yena ukuthi nje agade endlini kwesesikhathi ahambe emsebenzini abuye kanjani ukuthi ukhathele uhambile uya kubangani bakhe kodwa bengifika endlini ngithola ukuthi akekho. Labangani bakhe bayangithi ke bafonela bangitshela ukuthi abamazi ukuthi uyephi. So lokho nje angazi ukuthi uke wazama mhlawumbe ukukhuluma naye. Ukukhuluma naye uthini yena? Uthi yena usuke ehambile esejimini. Nakhona ejimini ngahamba ngayombheka ngafika akekho ejimini. Cause unomzimba omncane so uyalathe ufuna ukubuilda kancane ilentuzane ama-muscles or something six pack. Kodwa nalo six pack angiyiboni. Yabo nje ungixakile angimazi ukuthi manje ejimini ubani uyena oyikhokhelayo noma uyajima na? Ukholwa yimina. Nami ngiyajima nginakho ukuhamba isikhathi ngiyojima. Kwesikhathi yabo nje ngiyamkhipha busy ukuthi angabi nalonto ukuthi washonela abazali. Kodwa manje yena buku ngenza ngithathe imali zami uthengela amantombazane izinto and imali yami lengisuke ngiyisebenze kanzima. Yeah. Ngabe lento sekunesikhathi singanani sisiyenzeka mhlambe ngabe phambilini ukhona oke waba nabo mhlambe ubagila wabayeka noma mhlambe kwenzakalani?
Sina 3 months. Yabo nje bese right because mina ilenazi mina yonke into ngithenga ukudla mfethu ngamgqokisa lo muntu. Ngamthole egqoki under kaphephe enama straps under kaphephe. Ngamthole yabona ngendlela angigile ngakhona angisafisi lutho. Ukhona omunye naye ngamthatha ngamsiza naye wenza same thing futhi yena wenza okudlulele ngoba ngamfice nentombi endlini. So nje abo manje asingcono vele ngikhohle nje. Khona mhlawumbe ubufakazi mama onabo mhlawumbe into oyibonile mhlawumbe efonini uyayiphatha ifoni yakhe. Akafuni ukuthi ngithinteke ifoni yakhe yona into engicika kakhulu ke le vela ilokhiwe kuyimanje mangase ngithi akayivule nje ngeke azavuma ukuthi ayivule ifoni yakhe inephethini ilokhiwe yonke into uWhatsApp uyawulokha yona into engicika kodwa kweyami ifoni uyangena avula into ayithanda abona yonke into. Wena unandaba nosangena mina nginankinga because ngiyazi uyena kuphela mina ngithanda yena kuphela ukuthi uyenzelani yonke lento angimazi yabo nje uyangicika lento ayizayo. Hey for sure khona ofisayo lapho kubi lo mjida sebefisa nokumbona lo muntu okhulumeza lapho ka ngisafuna umuntu wesilisa manje abo ngicedile nje ngayi ngikhathele ngifuna zoconfessa la achaza ukuthi kahle kahle kumina ufunani noma shothi befuna zona imali zami ndize ngimodla ngazo usafuna lutho angisafuni umuntu kahle kahle cha kusho bakhethile sisiwami hayi bangithethe too much angisafuni lutho angisafuni lutho nje bhuti wami because abo manje indaba uthando nje alisekho uthando kodwa ngifuna ukuthezela ezoconfessa asho ukuthi le yonke lento ayenzayo uyenziswa yini because ngimphethe kahle uvuka ngoba icon lo muntu uvuka ngawulala ngawo ukunika malini mhlawumbe khona imali akunika yona niyahlanganisa mhlawumbe nihlangane halfway imina angikhipha imali imina ngikhipha imali nginike yena kanalutho njengoba ngichazela ukuthi yonke into uthengelwa yimina lokho futhi yakhe imali yakhe uyahamba isebenze ngitshela ukuthi uyayisave ngiya-understand ukuthi umuntu wesilisa but uyakuthenga lokho nalokho akuthenga endlini kodwa phela afuna kube khona indima la ayidlalayo kodwa futhi angiyibhekile nalonto ukuthi uzoza ngikhipha imali ngoba vele ngamthole ngenalutho lokho nje anginginakile because vele ngiyimele ngusomabhizinisi ngi-right. Africa South Africa la nikhona khona for sure officer lentombi la ekhona Nkosi yami Nkosi yami uSouth Africa bengisacela my team ningisondezele yena ubhuti athi ukusondela azoyichazela manje sesiwami ungalwi kakhulu phela mfethu ngobani kakhulu mfethu ngicabumela ngichazela ukuthi ngempela yini inkinga Razo kambahla hayi saphila bhuti hayi ku right mfethu sese ngabuza sibiza umuntu wrong uyena ngithi yena mfethu yebo ngoVumani from Vumani film ngabe usisi uyamazi mhlambe usisi wakho ya ngiyamazi usisi wakho hayi umuntu wami ya umuntu wami senesikhathi singanani hayi sinesikhathi eside nje umuntu isikhathi eside mhlawumbe isikhathi esingakanani 3 months la ko 4 5 yabo nje siyadonsa khona hayi siyadonsa ngoba uthi no 3 months bukakazi nokuthi nesikhathi singakanani siqalele ngithanda nawe mina besikade saqala uthandana uyazi nawe ukuthi hawu mfethu uyazi hawu dala saqala lento siyiphusha and futhi sisazophusha umphethe kahle usisi hawu mfethu hawu kuphi khona uyazi nawe umuntu wami izolo lalephi wena izolo hayi izolo ngidlule nayo lalela izolo kanjani yini legqokile ingubo lezi yabo lezi ingubo lezi lalela mama lalela yambona athi unjani lalela yambo muthi yini lento ayigqola kuzona yini ingubo umthela zona lezi ngubo uhlala ngaze ekhaya wayegqoke kanje uyangihlambalaza yini legqokile ngiyachaza nje nasekhanda ngiyasho nje akagundile ngisho ekhanda awugundile ngisho ekhaya lalela mama lalela yambo unjani sisiwami bengisacela umtshela ukuthi yini esilethela njengamanje mina ngifuna nje umtshela ukuthi yini esilethela njengamanje ngicela ukukhuluma iqiniso uyazi angikuzamile ngako konke ngakuzama ngakuvusa kodwa bokuthi wenzani bokuthi ngenzani kodwa mama nawe uyazi ukuthi inkinga iyodwa kingakho ulalela lakho labantu yabo mina nje uma uzolalela mina uyazi nawe yonke into ihamba ulalephi bafizolo eNanda ngicela umtshele sisukuthi yini esilethela nje ngicela ukukhuluma iqiniso la sizokhuluma amaqiniso njengamanje wena izolo ulala ngendlini uvuke phi ekseni vela ngilala ngendlini vele ngisile bukephi bengisenanda ngiyachaza ukuthi ngiyenza because mina ngithe ngiyakufonela ucingo obungalibambi lalela
eNanda khona omunye ubra wami bese uzongizamela esinye isipane yayibona lento le Wangitshena khona mina. esinye isipane esisha bengisazokusurprise nje Ungisurprise yabona mama lalela umsebenzi ukhona nje Lalela, mama, lalela. sina business esiyenza esiranayo mina nawe. but njengendoda ke nami mami ngiyathanda ukuthi ngeke ngivele nje yabo ngishow up Yazi njengendoda yabo Yazi bhuti ngamfaka ebhizinisini uyena odeliver ama-wave mina ngihlala endaweni la ngisebenzela khona uyena ngiyamtshela ngithi khona i-order akumele ahambe uyolanda ahambe olanda i-order libuyisa lilethela kumina ngiqhubeke nezinto esiqhubeka nazo emsebenzini umsebenzi wakho yiloyo kodwa usuke akangitsheni nokuthi uyahamba uyemlazi njengoba sengizwa manje ukuthi uyemlazi izolalala ngendlini uma ngimfonela akalibamba ucingo ngifaka ku-voicemail limphose ey'hlahleni ucingo lakho luphi ucingo lakho ngilala ngemlazi ngicela ukubona ucingo lakho ngoba mina usucela ukubona ifoni yakho ikhona ifoni yabo le enye isale enayo Yambona ngiphethe lena yopopopo njengamanje ngoba ngoba phela ngithi nje le enye isalile lapha endlini yabo ucingo luthengwe yimina luphi kuleka likhona save lo phone leyo relax ngicela umtshele namhlanje ukuthi yini ekulethela yini siyakhule kuzwisa ubuhlungu kakhulu njengomuntu wesifazane yazi into engilethela yini ilezi zinto zenzayo ukuthi awunaliqiniso ongiqambela amanga hayi and mina ngikuthethe ungelutho abazali bakho wangitshela ukuthi abekho bashona bonke ngakuthatha ngakwenzela yonke into kodwa namhlanje wena uyangishiya uhambe komunye umuntu uyolala nomunye umuntu ushiye mina angingenelisi mina angingenelisi wangangitshela ukuthi uyazi nawe kodwa wangangitshela ukuthi angingenelisi lalela mama angikaze ngisho lutho yabo njengamanje bengayisho lutho awukangilaleli samele ulalele mina yabo nje nami njengendoda kumele ubuye ngesikhathi ubuye ungilalela ayikho into engizoyilalela ngicela ukhulume iqiniso ungilalele nami yabanje bangibizela ngimbizela ukuthi azosolva le nkinga le akhulume nawe njengendoda kodwa lalela ke mama wena ukhulisana njengendoda wena awuyalwanga kimi hayi lalela wena mama uyangixaka ke kodwa uyangixaka imaki uyangixaka yabo lezi zinto zenzayo ngizazi imaki ehlisa umoya khona idlayo wena msho khona idlayo ngicela ifoni yakho ngicela ifoni yakho ifoni bafo ifoni nizoyithola vele nayi le ngiyiphethe ifoni vele hayibo hayi angifuni le phone mina ngiyazi le phone manake yini lena nayi inkinga eveleni uyabona ebhuti wami eveleni ifoni esengayi mina ngemali yami nayi inkinga ke ngenxa yokuthi unemali eningi sekufanele mina ke izwe ngayo ngidonsa ikhala lalela mama yabo yimini indoda imini inhloko kumele wazi lokho njengoba ngilawula ngani bafo yini ayenza ukuze uyabona manje uthi indoda yabo ngithi yabo njengamanje ufuna le phone la ayithengile vele uyithengile aspeak kodwa ke akusho lokho ukuthi kumele avele akhuluma isinomi kanjani nayo indoda ngikhuluma kanjani ngoba kanti bakufundisa nje yabona ke futhi into ayenzayo bengikhuluma kahle uvela phela ngiyindoda mina kumele njengamanje lalela mama yonke into izoba right kodwa mangabe nawe uzobehave njengomuntu wesifazane ngenza kanjani kanti yabo njengamanje njengoba ngiyindoda kumele ungilalele ukunjengamanje lenkinga yenzekile ngoba inkinga izohlezi zenzeka abantu abathandana abahlezi kodwa siyalungiswa yabo njengamanje kufuze abe hleli phansi sehlisa umoya sixoxe njengabantu abathandana ungilalele njengendoda kodwa ekuqaleni manje ufuna ukugibela ekhanda ngoba phela unamamitha ke wena ke right phela empilweni hayi mama ayihambi kanjalo yabo ngisho nganakho konke kodwa indoda yohlezi uyidinga yabo mina nginesidingo la kwena bese yini imali yami sifuna maphisana ngayo mama lalela ifoni ikhona ngichazile ukuthi ikhona isenanda mina mama ngizoyilanda ifoni ntambama wena mama kumele sihambe sendlini silungise izinto kahle uyekele mama nilungisa izinto wenze njani uyalwa kanje alokho engilwisa kanje thethe angilwisa kanje ngize ngicina sengimshiya ngithathe imoto ngihambe ngiyoshaya umoya olwandle unjena ke unje kodwa nawe mama inkinga yakho buka ngendlela egqoke ngakhona mina ngimazi igqoka kanjena wena nje angazi uphenduka ukukhotheni manje ususikhotheni manje ufuna ukuba indoda kanti manje la yimini indoda ingoba yini ngoba nginemali sengikusizila kodwa uhamba ngemoto yami ngesikhiye zami khuleka uzoyithola ehlisa umoya kodwa manje khumbula ukuthi phela I'm a man uyabo ngemali kabani indoda ngemali kabani yazi ibhuti lona akancane ukuvela ngigive athi ngeke wena ngomfazi shuthi mina kanti ngiyini kena mina ngumzulu phela sisi kumele ukukhumbule lokho yabo mina njengoba ngikhamba le umzulu uba umzulu azi umthetho sekhaya igcekeni wena yini yazi kwayilo bhuti ohamba nanje angimazi nanokumazi mhlawumbe ngizothini kanti umuntu wakho ithini akuyena umuntu wami
nokufika lana nje understand ukuthi vele mina ngilethwa yini la akwazi izenzo zakho uyakhalaza umuntu wakho ngawe baba ngoba ngifuna usizo imali yena lo khulume nawe ngoba wena manake mina ngoba ngiwiki ubalo qala mina nguvumani bafo nguvumani njoba nje engazuthi nje seniyamesha hayi ke sekuyinto yakho ke muthi siyamesha ingoba manje nami ngiyabuka la mangibukisisa ithi 1+1 hayi ngeke ayikho ke lento eshoyo phela mina esikoleni angenzanga imaths list ayikho ngicabanga ngakho phela ilento ukuthi usuqala ukube sikhotheni wena ususikhotheni wena manje angikwazi nje uyinto edlayo udlane ngempela we mama mama ngoba ukhala kanje khona uyakunelisa lo muntu njengoba angithi ngiyakutshana ukuthi mama uyakunelisa akanelisa uvela ngitshela ukuthi driver uyazi unaso indaba unganaso isikhathi sakhe ukuthi ingazini asiyibeki icamera vele nasembedeni uyabo suke sibabili nangu phela mina ukuthi siwe kunjani sigcine nini vele inkonzo sekamela mina nawe sigcine nini phela bambona le South Africa bomdoba last week kade nginaye last week cabanga waba nosuku olulodwa futhi nakhona ngitshela ukuthi ukhathele yena wahamba ulala awudlala ngeke and uhamba ongena eshawini ngitshela ukuthi ukhathele ade sebenza mhlawumbe ngenkathi ngishaya inyongo ngalelo la angazi kodwa kuze senze mama inyongo ijwayeleni ukumbamba ku Mr Min ngijwayele nje ukumbamba namanga kodwa awukahle kodwa isikhathi sakhe akanaso futhi akakunelisi bafunelisa abantu mungamnelisi umuntu wakho ngisuke ngisebenza umsebenzi wami uyangidinga nje isikhathi esiningi hlezi ngibhizi amaningi engiwasebenzayo ukuphumula a few so ingakho naye buye isikhathi ukhathazwa yini ukudeliver ngoba uthi ubuye udeliver angithi vele kuyazi nje baningi labantu bafuna ama weave awucabanga ukuthi mungasiki wena kahle noma khona bazosika kahle hayi lalela bhuti wami mina ngiyayithemba ngiyona le ndoda le ngasithembi ngumzulu mina ngiyachatha yabo email nje bhuti wami nje 5 litre ngiyawuqeda yabo ngiyona le nhlobo mina enteke manje why ethi awumnelisi pho angazi mhlambe yini shuthi ose nama powers ukudlula mina ke yini enye ayenzayo leyo ungayithandi ilento ukuthi ahambe nabangani kuzokushona ilanga angabuya abuye ebusuku okay lalela ke mama abangani bazohlezi bekhona akekho umuntu ongamkhethela abangani even nawe imbala angaze ngakukhethela abangani uyabona njengoba nginabangani kumele ukunderstand ukuthi part of nature ezindoda wena nabangani abasenanda unabangani abasemlazi unabangani abakwamashu phela bonke labangani bakho bahlala endaweni phela ngiqhamukanga ngahlala nje la sengihlala khona ngahlala kwezinye indawo mina ngesikhathi ngizwana nawe wena uzongitshela ukuthi nabangani wena wangena wedwa phela kwesinye isikhathi ngekugonyuluka yonke into unetafula lapha esiphingo ngitshela ukuthi wena uhlala wedwa wena cha lalela saqala lapha impilo yethu kodwa namhlanje wamthathenzani wasitafula inatafula ezama nje ukucela ngafika ngambooster mawindoda mele uphande akufanele uyindoda erelaxayo indoda erelaxayo ibaningi mele uzame mawindoda yikho nje ngathola yena umuntu ozamayo ukuze sobabili sikwazi ukuzama impilo mama yini ofuna iyenzeke nangu ukhona umuntu wakho mtshele yini ongayithanda ofuna iyeke ngicela uye kuhamba nabangani uzobuya ebusuku abuye ngasikhatsini mhlawumbe abuye noma ngo5 angahambi ungadluli nje out yabona lento ayenzizolo hayi ngisho 7 cha u71 unjwayela kabi wena uyazi unjwayela kabi wena lalela phela mama nawe ukwenzani ngo7 mama ngakuthi ukwenzani mama ehlisa umoya ngehlisa umoya wani awucabanga ukuthi unesikwele kakhulu labantu laba awu nawe ehlisa umoya akekho umuntu ongavuma lento akekho umuntu osazana ongavuma lento ayenzayo kodwa lalela nawe mama manje bavunanga ukuthi uyalamba uzowenze njani kumele umsuthize khulula into ewubala leyo soyilungisa leyo mama soyilungisa nini soyilungisa namhlanje ungenasikhathi nje uyabona manje amsho angiyazi noma uyendlini noma uyahamba uyalapha emlazi aduvuka khona ngikwazi uyabona ke enanda ngizoyilanda ifoni mase siqedile nawe usuyenanda manje usaye emlazi soqala nawe siyendlini ebese ngiyahamba ngiyolanda ifoni ke ehlisa umoya yabona nje ngisakuthemba hayi mama inkinga yakho yazini ulalela kakhulu abangani angisakuthemba yabona bhuti nangenilanga lo wafika endlini isikhashanyana wathi 1-2 inkonzo sekamereni wangishiya ngambuza ukuthi yini inkinga yakho angitshela ukuthi unenyongo wabika izinto nje eziningi asithi mina waye ngashanga ke le black yakho ngoba vele uyaphuza ikhaseli or uphuze noma yini ezokusiza ukuthi ukhiphe inyongo wangitshela ukuthi yena ukhathela akazizwa kahle wahamba wayolala lapho
ngavela ngaphela amandla ngathena off. Yabona nje angazi ukuthi ngenze njani mina ngikhathelo yena. Angimazi noma seneqiniso ekhuluma iqiniso noma seqamba amanga angimazi. Awucabanga ukuthi khona ladla khona. Awucabanga ukuthi khona ladla. Vele khona ladla khona ukuthi uyangifihlela vele. Wena mase ukhuluma indaba ezingaka la ku TV imali. Ufuna ngenze njani? Shuthi kahle kahle nangu ozokwanelisa ukuthi hayi ngangifaki uyayibona phela le busy lela eceleni kwami efishane ibhizi la imile kale nalento nemic ithini into yakho wena mama vele shuthi mina ngoba ngingasakwanelisi uyena osezokwanelisa bafuna ngifaki wenziwa yini unganganelisi wena wenziwa yini ungamnelisi wena baba mina ngiyamnelisa uthi awumnelisi kanti ufuna how many hours yena kanti per round usawunazo nesikhathi unendlela uyahamba ufika ukuthi imali yakho nje kuphela uyahluleka ukudla ikhadi lamhlazi izo report ukuthi uyalisebenzisa lo liyasebenza ngoba phela mabe ngideliver faka kuphela indaba udla ikhadi kuphela kodwa uyahluleka udla imali yakhe kuphela uyahluleka kodwa udla kuleka lokho kuubala ngishilo ngathi uthi uyahluleka nje kodwa manje ngisa understand ukuthi vele nje ubungibizile nawe bhuti nawe okay noyithunji mfethu mina ayikho lento ecabanga umuntu wakho nje ukutshena lokho wena ngeke uzufaka indaba secretive kangaka yabo lezi ufuna ngenze njani ngifuna abantu bangisize ngifuna ukuvuzo labantu sisimele sibe namakhamera nasekamereni lapha ke sibe masiphi wena umuntu engenalo iqiniso awunalo iqiniso wena yela khulukhuluma mfethu ushaya izenzo mfethu bazomdoba mfethu kodwa nawe bhuti angisakutholi kahle vele ngathi wena ufuna ukumdoba vele hayi mfethu mina ngiallergic mfethu usho bayazi mfethu hayi koba right team mina ngithi wena lungisa izinto zakho nomuntu wakho uye kumudla imali kuphela cha lalela mama ngichazile ukuthi mabe sengibonile nami ukuthi izinto sezihamba kahle uzobona nawe ayikho into engahambi hleze ngithembisa bhuti lona izithembiso zakhe akayifezi umsebenzi mama kunini ngithembisa kunini izinto zakhe azenzi ngendlela kunalokho uvela thule angitshela ukuthi yonke into izoba right uzolungisa wara bese avele phuma mina kanjalo and ucingo lakho bekwaphuma endlini lilahla isignal indaba ucingo lakho lungangeni alungeni mama bengangeni kwesinye isikhathi ngiyayikhohlwa lenye ifoni njoba ngiyikhohlile awucabanga ukuthi umuntu wakho uzobuka ngathi uyafeba hayi lokho angikho aware of lokho but nje nginenkinga ukukhohlwa awucabanga ukuthi wena mungamnaki khona bazomnaka hayi kushuthi phela ngabe uyena oyithandayo lento uyabo ngabe uyena shuthi oyithandayo lento le mina kodwa nje mabe ngithola isikhathi ngiyamnika ngikubizeleni wena ungahlala la angatholakali khona amanzi nje ungahlala lapho hayi ngizohamba ngiyawafuna okay kodwa ke mama ke lalela umfula uzobususeduzane lalela uyabo inkinga iyodwa angikuzwe nje kahle usukuba nenkani yabo nje esifazane kumele uyithobe wehlisa umoya ulalele yini wena okhala ngayo kuyena umama wesinye isikhathi yabo ngokuthi yena unomuzi mina vele ngithi gqo endaweni uyayibona lento le ufuna ukungiphatha lapha endlini manje nami ngiyathanda ukuthi nami ngibe nento yami ukuze sizoba equal uyayibona lento le hayi lento ukuthi nami angikho comfortable mangifika kwakhe ngiyafika lapha sengiyazi ukuthi konje la akukhona ekhaya la uyayibona ngitshene yonke lonto mina akazangitshene kodwa ngiye ngizama ukuacta nami as umuntu ukuthi hayi ngizama ukwamukela uyabo ngoba phela ngigcwele ngaye uyayibona lento le pho ungangitshena ingane ngoba mina ngiyakutshena izinto nakho ke namhlanje sengiyakutshela kuyi surprise uyabo yonke into life is full of surprises yazi bafo mina ngine solution yazi wemacele yazi bafo uthoba igama mina igama ngisibonga sibonga mfethu mina into engayisho mfethu akuhambe nomuntu wakho mfethu nishaye umoya yabo hayi sizahamba noba sohamba nawe sisi mama lalela mama ulungisa izinto angithi uyafuna kulungisa izinto zakho noma wena sengikuphutha ithawula nje ungaliphosi ithawula qala umnikeze last chance kuthiwa ukho umgqomo kulahla umuntu uyabo mina ngumuntu angiyona nje yinja nje uyabo nami ngumuntu ngiyawenza amaphutha kodwa njengamanje ngiyimisele ukuthi siyilungise lento uzoyeka hayi ukuthi akhululeka mama yabo lokho nje uzobuya ngesikhathi yabo nje kuyaqala namhlanje yakhala uyabo kumanje ukuthi bengabe ngakwenzanga lokho ngizokwazisa bengazanga nje abe ne-action alright ngizokwazisa futhi ngiyazi nje bazobe bangifonela laphana bafuna inamba yalo sisi angazi ngeke ungakwenzi mfethu hayi khululeka uyazi umama
ukuthi mase ngithe mina into ngiyayenza ngiyasigcina isithembiso ngilo muntu vele yabo ingakho nama deliveries akhe mina into engi-advise enganeza yona niphume nishaye umoya nebhishi nemapaki nabo nishaye nevacation yabo ningalokhu nihlele endaweni eyodwa neza manje neyinkinga izo lezi ezenza usisesi lo sixabana balekile sisikhathi sishaya umoya wolwandle yabo lento le singaloyo nje sihlesila elokushini kuneyindaba na ungalokhu umphoxa ke mfethu khululeka lokudlala ingane yabantu hayi khululeka bafuna sithembe ukuthi uzohamba unomphelo namhlanje mebuya yena mina ngeke ngimxoxe hayi bo mama asambe mina ngathi ngikhathele hayi no ngiqala ninagana phela mina ngeke ngeke khululeka awubala imama lena siyahamba nje manje yabo nje nesikhwama sakho wathi ngithathele buka soyahleka manje umusa ukulahla ithawula ngizokuphathela ungasabi ngizokuphathela hey madoda South Africa hey kuningi nikwepana kanje nihlula nje into elula nje ukuthi niye niphume nishaye umoya abanye bebe niyozenzela izinto zenu niyabona manje lokhu nihlele indawonye lokhu nixabana nikwebhana nibanga ukuthi omunye ubekeni kuphi nibanga ukuthi omunye wenzeni omunye wenzani kwathini ngeke unisize ngaluzo lokho focusana niqhubekele phambili